Assalomu alaykum бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали AutoLife. Пеш аз ҳама рӯзи Саиди ҷумъаро бар ҳар яки шумо муборакбод мегӯям. Чӣ орзуҳои неке дар дил доред, Худованди меҳрабон ба орзу ва ҳавасҳоямон бирасонад. Ва бародарони азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳо аз Мошинбозори Душанбе аст ва якчанд мошинҳои фурӯши дига бародаро аз шаҳрҳои Россия ва аз Тоҷикистон равон кардаги ҳастанд. Барои шумора пешкаш мегардонам. Ва рост дига бар ман бисёри нафарон муроҷиат карданд ки хонаи фурӯшӣ дорем ва заминҳои фурӯшӣ дорем. Бародаро, рост дига мо медонем ки фақат мошин равон мекунем ва як тасмим гирифтем ки канали нав кушодаги ҳастам. дар ҳамин ҷа шумо хонаҳои фурӯшиатонро ва чӣ чизи фурӯшие ки дорен метавонем ба ман равон кунем ва ман бепул реклама мекунам. хоҳиш мекунам канали нав силкаш дар охири видео мешавад ва дар комментария ҳам мемонемш. метавонед дар канали нави ма дар омада подписатсия кунен. боварӣ дорам ки маро дастгирӣ мекунен ва ман дар хизмати шумо ҳастам. навро тамошо кунед, фақат лайкора дариқ надорен ва сари насиб кардагӣ бошад аз Мошинбозори Душанбе видео барои шуморо пешкаш мегардад. Мерседес сечка бародаро 98 сол, объеми 2.3 қатъия. Свеч ахтон дидесен танировка кардаги люби дора. Ана газ бензин, нав газ, шама газ аги меврачор газ дора. Неки мошин тоза ки хушрӯай. Ҳолаташ ана нисбат ба дигар сечка бу беҳтар. Ана мотор чанд хар аст ход дора камда. Ана дали тар аст ход дора, хеле лишни аст ход надору хане. ҳуҷҷат ҳамировкаш 1 сол, салон шарҳ мегирам, салоншам як тамошо мекунем. хоб электропакет, ана автопилот, коробкаш автомат, кондиционер кор мекуна, асер дора. хоб люкам ҳаст, чихолон нав, салон тоза. агар хафон бедем, агар хафон таҳассус кунем, барои хафон электро. Хубна запаска, ана аккумулятор, дамкрат намаш ҳаст. Ну, на свой пушака 90,000 стоит. Hoca çalışıydı. Koltuğa. 90,000 bu muamele doğru kanı. Bu varyantı hal şey hasta ki sum fakat. Suma. Xo'p, nomero telefon abga kamune. 90 500 89 39. Xo'p, zang mezanin barodar xayr bu baro shuma beshar ma'lumot mekanan xayr bu naqtonidin ulati mashina. Biz masala kuzov qadawi sudxone. Положение вообще не трогай. Ҳамаш қоидаviy. Ана ҳам суҳбат бишем, хай бу барои шуморо бештар маълумот мекунам. Якчанд бародаро бисёр ҳам BMW F10 рапсидагӣ буданд. Маромад навра барои шуморо ба навор мегирем. Солаш 2011 ай. Ғулаби мотораш 2.8 бензини холӣ. Расход вобаста якини мешавад. 10 литр расход дорад. салон шарҳ мегирем, салоншам як тамошо кунед аз тамош кашидаги адоби вагони. хоб, салон сия, электропакет, абардев сидени, лифт сидени, мултирул, автопилот, старт-стоп, коробка автомат депилуш, кондиционер, монитори калон, ҳама навратҳо ҳаст, кор мекунад. Люкам дора.
камера хафон ҳаст. خب این نفس چند سوم گفته نکن؟ 165,000 با موبیلت دوران ولی وریانت های حالشی هسته یا کی فقط سون؟ وریانت های حالشی دوران یا اون کم بشش باشه حالیشان میشه و نمره اکر همه مونیم زنگ بزنید خیلی با خداتون بیشتر معلومات میگیریم 904 22 40 04 2007 سال یک فیلتر دیگه شما این برادر همیون یک گشت واگن سالن شاگ میگیریم سالن شاگ یک تماشا میکنیم از سالن کشیدگی از سالن سه الکتروپاکی автомат кондиционер старт стоп так алюкамдоро айдон канали AutoLife занг бизанед шай бу барои шумо арзон мекунам این فیلتر چند سوم گفتی اکر؟ ایش 80,000 ایش زوری بده که لوک خوب تمامی چیز داره کانتینرش یک 5-6 کلی تنیروفته داره ایش همین واگونه نه دست 82,000 هم نوره همون بشه که هم نوره ختمونو شه همین نوره همون میام نوره ختمونو میشه ایش همونی میشه خب مثل 18 83 83 41 این کانون سال بود 2009 ایش 2009 مرزی و اینشان آبیون دو چوب ایش 2009 ایشان واگونه اولی رستموش کشیدگی ایستش حتی اون بخرن اون شتا قیم رستموش کنید سالان شهر میگیم سالان شما یک تماشا میکنیم مولتیرون ستارستور تماشاش автомат кондиционер монитор بیوکر این خفا هم میگیم یک خفا تماشا میکنیم یکم یک هست که میخره رستموشگاش همشه خوی دوی میکنه میتیمش انا خطیش هم صحبت بشه خیلی بو معامله همین میکنه این را چند سون که یکم ایش همون 80 تایش ارزون میشه 2009 های کدوم بخرم 80 تا قطعی رستموش که میکنه دانوش میکنه نمره 918 چند؟ همون 988 19 99 و من نمره یک رایون هم جرک چند ماشینو دورا کدومش معقول میشه؟ خط ماشینو یپون خیلی نو زده براش نورا با ارزون میکنه اینو می کانال AutoLife صحبت کنیم ببینیم و یک برادرمون راستی گپ دیسکا روان کردگی است و گفته است که همین دیسکو نوان ای کارولا 3 است که انا رزمری 17 و گفته است که ماده 16 در کره کسایی که داشته باشند میتونن علیش کنین و همین دیسکوانی فروشی هست نمره صاحبش در روی اکران و ماشین دیگری که برادرها با من روان کردگی هستند مرسدس سچکا 97 سال ابیوم موتورش 1.8 گاز و بنزین کاروبکا مکانیک و گفته است نرخش 47,000 سومونی نمره صاحبش در روی اکران می شود میتونین که هم صحبت شوین و ماشین دیگریش باشد اوپل سیدان سالش 98 ابیوم موتور 1.6 گفته است یک سال دکمنت داره کاندیشنر نداره لیوک داره نرخش 35,000 سومونی قرار دارد در شهر کلوب نمره صاحبش در روی اکران میتونین هم صحبت شوین و ماشین سیمش باشد Hyundai تراکان سالش 2001 و گفته است که در قرار دارد در شهر دوشنبه حجت داره نرخ 60,000 سومونی نمرهای صاحبش در روی اکران می شود و ماشین چهارمش باشد اوپل سیدان سالش 97 ابیوم موتورش 1.6 گاز و بنزین و گفته است کاندیشنر داره ریمونت کردن در کار خب قرار دارد در شهر قرغنتیپا نرخش 30,000 سومونی نمره صاحبش در روی اکران و ماشین پنجم باشد Hyundai Solaris سالش این برادر سالش نیاورده است و گفته است که موتورش 1.6 3 پای
14 електропакет қарор дорад дар кадом шаҳри Россия аст иша нагуфтааст ва гуфтааст алиш мешава ба мошини дар Тоҷикистон буда ва нархи ҳамин мошинаш 470,000 рубл аст. номерош дар рӯи экран. WhatsApp дорад, ҳамсӯҳбат шен бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. ва мошини шашум бошад, Opel Sedan, фақат Opel Sedan равон кардаги ҳастанд ҳафта. солош 96, мотори 1.6 газу бензин, қарор дорад нояи вахш. гуфтааст ки бо хундаи Elantra алишан мешавад, нархаш 35,000 сомон. номерои соҳибаш дар рӯи экран. ва мошини дигари бошад, ҳафтум мошин Шкодаи бародар, на солша нависондагиай ва ягон чизаша нависондаги нест ва танҳо гуфтааст ки алиш мешавад ба мошини дар Тоҷикистон буда. хуб, номерои соҳибаш ҳаст, метавонед ҳамсӯҳбат шин, хай бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. хоҳиш мекунам ҳангоми мошин равон кардан маълумоти хубтар кӯтоҳ равон кунем. мошини ҳаштум бошад, Toyota Mark II, солош 97, объеми мотораш 2.4, газу бензин ай гуфта, задни камера дора, нархаш 37,000 сомонӣ. бо муомилан дора. номерои соҳибаш дар рӯи экран ҳаст, метавонед ҳамсӯҳбат шавед. ва мошини нӯҳум бошад, Opel Zafira, солош 2003, объеми мотораш 1.8, гази Euro 4 дора, кондитсионераш ях ва гуфтааст нархаш 65,000 сомонӣ аст. бо арзонан мешавад. номерои соҳибаш дар рӯи экран мемонем, метавонед ки ҳамсӯҳбат шавед. ва мошини даҳум бошад, Kia RIO, солош 2013, объеми мотори 1.6 ва коробкаш механик. вай ба уда гуфтааст ки айни ҳол 1.5 сол мешавад ки дар Тоҷикистон қарор дорад, дар ноҳияи Фахробод, растамошка надора, нархаш 70,000 сомонӣ. номерои соҳибаш дар рӯи экран мешавад. ва мошини 11 бошад, Opel Vectra, солош 94, мотори 1.6, нархаш 25,000 сомонӣ. номерои соҳибаш дар рӯи экран. ва мошини 12 бошад, Hatchback, и бародар гуфтааст, солош 97, 1.6, нархаш 35,000 сомонӣ. номерои соҳибаш дар рӯи экран мегузорем, метавонед ҳамсӯҳбат шавед. ин буд бародаро 12 мошини фурӯше ки дар тӯли ҳамин ҳафта ба ман равон кардагӣ ҳастанд ва ман ҳамада ваъда додагӣ будам ки дар як ҳафта як видео мошинҳои шуморо ройгон пешкаш мекунам. ва агар шумо ҳам мошини фурӯшӣ дошта бошед, метавонед ба номерои WhatsApp канали AutoLife равон кунед ва рӯзи ҷумъаи оянда мошинҳои шуморо бо ҳам хел видео мекунем, пешкаш мегардонем. нафароне ки мехоҳанд бо канали AutoLife ҳамкорӣ кунанд, марамат номерои мо ҳам ҳаст ва социални сетҳои мо ҳам ҳамеша фаъол ҳастанд. метавонед ки бо мо ҳамкории хубу ҳамаҷонибара ба роҳ монем. ва бародарони азиз, навори нав аз Мошинбозори Душанбе рӯзи шанбе ва якшанбе мебарояд. мошинҳои маъқулатонро дар комментар бинависонед ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. ва як чиз фаромӯш накунем, 170,000 подписчик кардем. миннатдории худамро ба ҳар як шумо мерасонам ки мара ин қадар дастгирӣ мекунед ва ҳам кӯшиш мекунам ки проектҳои нав ва ҷолиб ва сари вақт барои шуморо пешкаш бигардонам. худованд меҳрабон ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. саломат бошед.